Паянтыван жежівін аслы варжинжи Курск тәргенжи шаба жүзен пұшланды күн. Шыпталып сағырвыны жуыл кайла херлешар Сталинградран чакна фашиста малалла табынма памазыр пызык вайба анышалла хвалама пұшланы. Перуйықта вижернене тозылны хайыр жабы жүзенже 2 миллиона яхын жен, улды бин танк тада 20 бин самолет худшынна. Хирештуру фронтжезем Курск, Белгород, Орел, Харьков тада сума дырыхызенже тозылна. Курск пек кинчи жабы жүзем тышманын табына свойне жагарна. Совет Союзы вара фашиза тіп туза шендерю жүлне туптаза бына. Сагырвуны жүлгаялла хижабы жүзене азынса, Рашири ветеранзен Союзын чываш енре уйрыменже ожы діл болу иртірі. Вадызем ворчы вұхытне аза елжеш. Нил Морозов самахран херехвишіміш жүлда шыпақ Курск пеккенже болна. Шабы жүзем педе бойлы болды. Танка пилетла. Прохоровская уя. И вот был 2 километрдан судла задрать. Педе шорох болды. Педем бег шудаче. Да ираш. Педем шуд задращеш. Да педе думай вилнезем болды. Абанезем педе думай болды. Да итарах танкисем. Танкисем да водительзем. Шабыш до педе вылы болды. Да Сталинград вржығышын шак Курскри шабыш жуыл. Педе история юлда жуыл, вылы жуыл. Асуну кашинже воршы ветеранезен Союзы шәне байдашпа буянланжы. Тепір вижі уйықран шыр жүлдулдараган Анна Титовна Иванована пірлежі ердеші Виталий Осипов удостоверение барзачистуры. Ветеранзем товарищинце, халі бір тебір ветерана Анна Титовна камыр ушкана илетпір нишанбада удостоверение фееп парашын. Халі әзір уже пиллеген жерін. Ебір ұнжын пиде савынат бір, ветеранзіне сумазды, тата да мағыла ішлеме тұрырат бір. Анна Титовна. Салам бағып теле, удостоверение, пирін ушкана иленезен. Пиде халас. Анна Титовна чынақта пір жендерю бараден женде юлман. Шавынбегех кашни жулақ шкула жезембе дада садиге жүреген зембе патриотла діл болу земіртерет. Ветеранзин союзне кәнешін чундан хебірденіне қалары ветеран. Тулдан нәсірі ветеранзин союзне кетем. Ветеранзин бе худшынна дұрышадып. Сылық бұлдырчы малашне. Евгений Беляевта тебір жүржулдан пәрімірі жидет. Общество бұрны жинжевыл яланақ хастар худшынат, шкулзенже жасчазақ бұлад. Әміребек преподавательде ішленескер көшал халықпа бірле Раши жайынже ердеген шендерю диктан жеде жирна. Хизеплі вадызене ветеранзин союзын штабибе юнашар вырначна Чуваш наци конгрессенже де хабылдурыш. Пірлежі президентже Валерий Клементьев салдаксене парнезен барса завындаржы. Виталий Петрович, селеде парнеле прижаканегене, бірні Чуваш наци конгрессенже парне бұлдар, ялана пірлешлемеле бұлдар. Шак ветеранзе миртне чулгына Чуваш наци конгресsin жамрагызымбе бірле, шендерю гөне юра шырандарса илемлі клип үгердіне жере худшынна. Вол композиции кашниен черине бұрза девет. Шагын евертел болузем ветеранзене хавхалану күреші. Шамрыксене вара лыпкылықпа тынышлыға хақлаза упраза бұрынма віріндеші. Чувашингаларым Валли Алексей Енейкин, Дмитрий Макаров.